wangi-ofa uJob Wemsisi uthatha ividiyo yami engangikhuluma kuyo. Ngicabanga ukuthi leya video mhla iqhawe igcwalisa imabhida. Awucabanga ukuthi imabhida egcwaliswa nini? Le yanto ino-10 years, 10 years nje yadlula. Uyayithatha uyayivusa unika iqhawe uthi mina umuntu okuqashelwe. Wemsisi ngiqashelwa mina ngo-10 years. Ngangithini bafowethu ukuthi kuthiwa ngiqashelwe? uJob usengifa ngiqede. Ucabanga ukuthi uzoba njengawe eqhaweni njengoba wena mawuqova vele likuvune wena ngisho uqovile. Alikuvuna ngakhe ngoba liyamazi uJob uyabonda. Wena akakufundi ukuthi nawe ngamasimba ngoba usafika. Kanti uJob ubuqobo bakhe nabo kunceke ko-10 years uyaziwa nje. Uthi indlela kanjeyani uthi mina angibuke kanjani? Umuntu nje wathi uthini mina? Mina ngimnyeka uJob. Ngimqovileke ngakhipha amabhomu akhipha imfihlo. Bengeke mina ngisenzela uJob. uJob esengincengela ngami eqhaweni asawumuntu omuhle. Leya video igcineleni. Unanhlanhlanje uJob ukugcina izinto ezayikhulunywe yimi emva ka-10 years nami sengayikhohlwa. Uyazi ngizokhuluma lapha ekhulungane encane nankulumo kanje ya. Naliyazi ukuthi ngusihlenge nje ngathi ngisemqonyeni. Liyazi ukuthi uJob uyisusana. Angithi uzongibona.